ekine inje bono na chire monitor kuligirenye ninje spokesman yo Nyaribari Chache yaki onye kwarolire anywhere for the last 4 years tige twachita kubozigikia acha kire kuna makende baro nchiri yaki kwamita bono for the last 4 years 2023 emineti serikali kire mwaka nko ensengi meji par karibu emineti mba manyete Nyaribari Chache 2023 2020 mbato etikende because there is not 1 kilometer ora teve nyari epale ne alianya mu mtwalo si 1 kilometer akebi chago te etwalo si 2024 neri ya 2025 irami neri ya 2025 2026 eto asigika niri gato tigaretia matuko maka gato gotomenga nero gochaka gukuna ego chakora 2030 ekerondo mujumbe. This is what we ask. We are talking about the last 4 years. Ndoro go so siasa nyandi na rosi paper. In fact, to make it worse, 2 days ago I saw a radio. Akateba na rosi chipara. I think you have seen that. 68 loads. Akia yanko nko bwata basani ya Nyaribari. Amu Nyaribari na ro bwata 68 loads. Our constituency ntobwa tilami ero siri no mujumbe. Wodi ya Birongengima. Nothing. There's no tarmac road there. Ewodi ya Kiogoro tanya gotacho. Eitongi ya Rositi ya katiganya gutari para no eteni. Ewodi ya ga town cathedral njo kama gali. Torochi bija moko bekefre. Ya Rosi. Etaraji ya bana bande ba kumachiko kumasongali. Yanya ko Rosibirani. Kwa soire Nyansanja. Kwa lole pale lingakiere. To make it worse, omo jumbo lito cholete. Nyago ikalanse committee ko baga chibesa chichi para kenyenge. Ka kijiriyo kwere bagera kayogo chikwaji toma kusoka lekoni bo. Kugereza tolende ngambo. Asini mintara akola gataka mo. Okay. We are not asking them to start looking for roads now. Right. What we are telling them, the last 4 years serikali ya Kenya iya ko na ndawi kana se committee area muntu twachorete took all our lots, converted them to cash na jikonya kumwinira abantu bayi lakini twachire ko batayye Kenya 2027 umujumbo obo na masabao babekire na hope iri babwata asende 2027 inje nkaro umujumbo Nyaribari Chache ngare mworo kina kyaje.